Ishimwe
yacu tuyibwire ngo itugirire imbabazi. Amen. Imana itugirire imbabazi, niyo nyiri ibihe izibihindagura uko ishaka ikabikora uko ishaka. Sinzi uko ubigeza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Mwami nyir'ijuru, Mana n'umunyembaraga Yesu, ibihe byose uri urakiranuka wese Mana ibyiringiro. baturebeye ibyiringiro data, batubereye ubuturo bwera Mana data, ibihe byose ibyo tudashoboye Mana data uri Niwe mutabazi wacu. ibihe byose tubereye data, regera ubwoko bwacu, Tuzatubwira byose regera ubwoko Mana data burengana Mwami Yesu. data, dore amacakubiri ari mu moko muri iki gihe, kenshi twakwiyambaje turi mu byaha, turi mu na muri iriya kota Mana data, kenshi muri twakweretse Yakota, Mana. abafunzwe bene data bari bafungiye barahurira hirya mu no hino. kambi mubi mu izina rya Yesu. Kugaragaza Nta wundi imbaraga wavuga, nta wundi wakora, nta wundi umutekano wahindura, uri muri kiriya gihugu nta wundi waburizamo. Ni wowe Uriya Kristo muryango wanesheje. nta Izina ryawe Mana ni umunara Ajimena muremure, ribeni sampra de variye. abakiranutsi bahungira. Mana n'umunyembaraga Mwami Yesu, Uyu mugoroba none Mana, iri joro urabishoboye ryanjye, kuko uri umurengezi uyu Mana. munsi wa none, itariki y'uyu Nta wundi n'umwe Mwami Yesu dushobora kwereka igihugu cyacu Mana. imigambi imitwaro yose. Tubabajwe n'ibiri kubera iwacu turi imbere yo Yesu. kugira ngo Mana Urabizi ko data hariho za tugirire neza propaganda Mana, nyinshi kugira ngo Mana z'ubwicanyi. data Urabizi ko hariho amagambo menshi tabara Baba, unasikia sana, akangurira abantu Pashe de verideno. Mana Ariko wewe ni Mana, Mungu usiyeshindwa, Mana n'umunyembaraga Mwami Yesu, turakwizeye iteka cy'uko ari ushoboye Mana we. Niwe ushobora kuvuga bigakunda, niwe ushobora kugira icyo wakora Mwami Yesu. Imbaraga z'Imana zikagaragara muri kiriya gihugu Yesu. Data tugirire neza uyu mugoroba Mana. ni wowe uzubasha guhosha Tubone ukuboko kwawe uburakari. Yesu. Ni wowe uzubasha guhosha imigambi mibi yose ifitwe yo kwicana. Mwami Yesu, zihinguranye imigambi mibi ikabasha gushyiraho, hari hagarika imbaraga ziriya ngoma, zibasha gukuraho, hagarika buriya bwicanyi, hari imbaraga zibasha gucecekesha. hagarika uriya murya, amaboko yongera asubirane kandi nk'uko bisanzwe. Mwami wabanye natwe kuva kera mu minsi y'abasogokuruza, n'uyu munsi uracyari yamana kandi uracyari yamana ziteguka. Kugira ngo izina ryawe rishyirwe Mana tugirire imbabazi Yesu we. iyo uvuze Gusenga kwacu kunyura uyu mugoroba Mwami Yesu. Kuko uri amahoro yacu Mana. Tugirire neza. Gutabarwa kwacu ntandi gushobora kuva Mwami Yesu. Kuva kuri wowe nyine kuko ari ubishoboye. Data tugirire neza umugoroba. n'ubunyine w'Imana we, Tubabarire Imana. tarura rengera amana, tarura rengera ababyeyi, Yesu, kuko mwami wacu urabishobora. rengera abapapa Abenshi n'abamama, Imana rengera ziriya mpfubyi zasizwe n'abapfakazi. amakuru Mwami Yesu Kristo Kristo, yacu
urenganura abarengana imitima yacu ikiheba imitima yacu igacika intege ariko kuko Mana data ushobora byose Mana haleluya ntabwo ishobora kuyoboka umwami wacu ibyifuzo byacu urakoze Mana kugize neza kugira ngo Mana wumve kandi Mana data ukore gira icyo ukoze Mana uyu mugore wa none imbaraga zawe Mana data urakoze Mana ko wumvishe gusenga kwacu ndaguhimbaje ko unamuhiriya nkota na buriya bugome ariya magambo y'iterabwoba n'amamesaje na za sensibilisation ziri hirya no hino ndasaba kugira ngo ubashe kubitesha agaciro kugira ngo izina ryawe rihabwe urakoze Mana kugize neza ndagushimiye ko ubasha kumva kandi ugakora icyubahiro ni icyawe twese dukubitira Imana amashyi tukiri muri uyu mwuka tugiye gusengera tunataka kuombea nchi hii ya Kenya ili Mungu aendelee kutusaidia na kutuimarisha kwa sababu kuna uchaguzi na katika uchaguzi kuna mambo mengi ambayo hatujui sisi hatuelewe lakini kile ambacho tunastahili kufanya kama kanisa la Kristo ni kuombea taifa. Ndio maana tunataka kwenda mbele za Mungu alafu tumulilie Mungu muelezee atusaidie atupe amani katika nchi hii. Kimalizia ndio tutaanza kuchuranga kisirimba mmoja. Sijue kuna wale wamenielezea kuna wamama ambao wana watoto wa kuombea. Watakuja hapa mbele tuombee tukimalizia kwa sababu kuna maombi hapa inaendelea. Lazima waende nyumbani warudi tena. Amen. Uko na imani? Tugiye gusengera rero kino gihugu ya liste imwe yaciyeho amatora cyagihe ari hano ngira ngo liste yagicaho ngo y'ibishimbo ngo y'amabuji ngo iki donga ngo tugure ibintu ngo turunde mu nzu ngo kubera iterabwoba. Tugiye gusenga Imana tunataka kuomba Mungu sisi wote tuombe tafadhali alafu ndio tutamuimbia Mungu tukimalizia saa 2 zuzuye nibwo duhita dusohoka. Ucuranze muraza kuregera umurya neza ko numva utari kirai tuje imbere ukiombea nchi hii na sisi wote tukiomba alafu Mungu atupe amani. Baba mtakatifu mwenye enzi mwenye rehema nguvu na heshima Mwami Yesu uri imbaraga zacu Mana iteka wastahili sifa wewe na ni mwenye maabudu. nguvu na mamlaka wewe una kila wewe sababu ni mwenye mamlaka una yote kila jambo katika maisha ya kila ukisema mmoja ndio Mana tukweletse kino gihugu gifite amatora Mana we Baba tunakukabidhi nchi turasenza uyu mugoroba kugira ngo ubirishe gukora wewe ni mwenye nguvu imbaraga z'Imana zigaragara wewe Baba ndiye kusema na kutenda. imbaraga zose Najua ya kwamba Baba kuna mahali ambapo Baba wanadamu sisi tunaona Baba jambo ambalo Baba ni lenye nguvu ama Baba ni shida mbele zetu, lakini Mana wewe Baba unajua sababu, unajua Baba kile ambacho unakusudia kufanya katika turasenze kugira ngo katika jina utanga la amahoro Yesu muri iki gihugu Kristo. Mana we Maana tunajua Baba yale ambayo sisi ambayo hatuwezi, mu izina rya Yesu Kristo linatuambia imbaraga zose za Satani ziteza umutekano muke turabisenye mu izina rya Yesu. Ureke Mana y'amatora azogene neza Mana mu izina rya Yesu Kristo azogene kuko ubishaka wowe Mana takagene kuko ubishaka bwawe Mana ushaka icyo dushaka mu bushake bwawe Mana nukuzerekana nk'Imana nukuzeshishira nk'Imana Mana tukazabona ukuboko kwawe tukazabona imbaraga zawe Mana mu izina rya Yesu Kristo utuongoze katika shughuli zote katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba amani katika nchi hii, tunaomba umoja katika nchi hii, tunaomba Baba upendo katika nchi hii katika jina lako Yesu Kristo. Kaunti za Kenya ama za nchi ya Kenya wewe unashobora kugira icyo ukora Mana imbaraga z'Imana zigaragara muri iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Umutekano uva kuri wewe Mana turasenze uyu mugoroba Mana turakwingiza uyu mugoroba na viongozi
wote Baba Kugira ngo imbaraga z'Imana watapako zigaragare. katika jina lako Yesu Yesu, Kristo. cyubahiro Tunaomba kuko amani, ari tunaomba ufite imbaraga zo umoja, gukora imirimo tunaomba n'ibitangaza. upendo Aya Baba. matukio Matengano tukagenda neza, yote katika tukazaza nchi hii cyubahiro. tunayakemea Dushimire katika zaidi. jina la Yesu Kristo, Urakoze katika kuko jina la Yesu hari Kristo, uchokozi ili mkubwa. Baba uchaguzi Heshima uwe kwako. uchaguzi Kuko ambao baraka ni zako. wa maana, uchaguzi Urakunezerwa. ambao ni wewe ambaye umechagua Ukisema katika jina lako Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba kuna shida nyingi sana ambazo Baba, kuna njama nyingi Hallelujah. ambazo Baba zinapangwa, lakini wewe Baba Kila unaweza msiba yote. kibaya Tunasambaratisha kila Katika ngome jina la zote za mwovu shetani Jina la katika Yesu. jina la Yesu Kristo, Katika jina kila la Yesu. mpango yote katika Amen. jina lako Yesu Kristo Amen. ishindwe katika jina la Yesu Kristo, Amen. ili uchaguzi katika nchi hii Amen. iwe uchaguzi wa amani, iwe uchaguzi wa umoja, iwe uchaguzi wa Hallelujah. upendo, iwe uchaguzi ambao Baba kila mmoja atajua ya kwamba wewe Hallelujah. ni Mungu ambaye uishie juu mahali panapoinuka. Hallelujah. Utamalaki na uonekane katika kila jambo. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Churanga. Turaza no gusengera umubyeyi n'abashitsi. Walitenda mambo yote, walitenda mambo yote kwa ushirika. 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 Walitenda mambo yote kwa ushirika.
Kennedy naza curange ya refure turangiza. Kuja haraka. Bari tugiye gutaha ariko tugomba gutahira kuri ya refure ya. Mwami Yesu warakoze. Mwebwe ko Wampaye amahoro. Yo mufitiye haraka cyane. Undindira muri simbi. Mwami Yesu warakoze. Wito mugiye gufatwa tugiye kurangiza. Mwami Yesu warakoze. Wampaye amahoro yo mu mutima. Undindira muri simbi. Mwami Yesu warakoze. Tera haleluya ruvu. Amen. Amen. Cyane haleluya. Hallelujah. Duze Imana icubahiro. Amen. Imana ishimwe kuko nanje Hallelujah. sanze amateraniro akiri munani nakumbuye. Dore ko amateraniro nakane. Naho nani jagaraye. Ariko ndashima Imana kwizamba gusenga kwa. Amen. Tere haleluya niyo bampaye. Amen. Itudu curangira ya curanga cyage sirimba.
kandi mumanure volume kakandi karimo amafirimbi menshi tumara dusezeraneho n'abashitsi kera mugiye gutaha bahamagare uba izi batwara
kubera ko abashyitsi bavuze. Simama tuombe. Waguruke dusenge gira dutahe. Tunashukuru wageni wetu. Mungu awabariki sana. Ninyi ni watu wa maana sana. Na mumetubariki wageni. Mungu awabariki sana. Na tutaendelea kuongea na mutarudi tena. Tutaendelea kuongea. Mali baho mugisha mwese watu wote ambao wameshiriki. Mungu awabariki. Na wale ambao hawakupata nafasi ninajua na mahali fulani. Mungu aendelee kuwalinda. Acha sisi wote tuombe. Alafu twende nyumbani. Imbaraga z'Imana
zibasha gukora ibyananiye abakomeye, ariko wowe ukabikora kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abashyitsi bacu baho umugisha, ijambo ry'Imana ryavuzwe ritwigisha kandi ritubwira ukuri nk'uko babitubwiye, ngo niryo riza ribasha kwihanisha umuntu, ngo rikamwemeza iby'ibyaha. Nta kindi kintu gishobora kwemeza umutima w'umuntu ibyo akora keretse ijambo ryawe. Ubaho umugisha kandi ukomeze kubasiga amavuta, ubongereraho bakijije, bazongerewe ibiruta ibi. Abantu bose bari hano bagiye gutaha, bane nabo mayira, barinda abajura n'abandi bose, ubarinde ibishobora guhungabanya umwuka ndetse n'umubiri. Bane nabo kandi bose bashika amahoro. Abarwayi bose aho bari ku isi, abo tuzi n'abo tutazi, Mwami Yesu bashe kubagendera no kubafasha. Urakoze Mana kugize neza, imbaraga z'Imana zemere kubana natwe kandi zitugire neza kuzagiza iteka ryose. Urakoze Data kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Mujana amahoro y'Imana. Kuwa kane nka none se mvuga ari he? Ngwino utangaza. Niki gihe ari kuwa kane? Haleluya. Abaye bataha bageze mu muryango, Imana ibaho umugisha. Na kane umunsi nko none hazaba igiterane cy'abayumbe gikomeye cyane. Tuba turi kumwe n'abashitsi kuva mu Bugande n'abandi ba hano, hazaba ari ijambo ryinshi n'umukunga mwinshi. Imana